Shalom, papinang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ay maijalo hita, rigapan si gano pari bata, bani panorang sugot nerion, pasada hita hurta martong kumahita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami hubamu Tuhan, bani panorang sugoton, bani bagal ni pangidopimu, panramotionmu, ban nami sa ganjang borngin nasalku. Boy hanami puho ibagas na horas bani sugot nyarion. Pita halani bagal ni holong apa hidup ni hurmuban nami. Asi marhiti hatamu nama pasingin torangi hampur apa pikiran nami. Asi ibagas genup lahuan nami. Tong-tong ibagas sondang haliharon hatamu nama pasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sugot nyarion na bu isisihan nami marhition channel YouTube on. Pangarapan nami andohar totap horas-horas jolgit tirkas na siyam ijape marianan bani panorang sugoton. Regapan sigano pari bata sugoton Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2023. Tersurat bani buku sada Korin pintu sada ayat 27 nama kata honsonon. Tapi na oto ninuhur ni dunia on dipilih ne bata laho pailahon na pentar. Anjaha nagalek ninuhur ni dunia on dipilih ne bata laho pailahon naguko. Marlajar hita humbani ahana masa ibani kuria Korin bani panorang icia bahasa berita pasal Tuhan Yesus na iparsilakon bani halak na langpor saya haoto ondo berita pasal silang ni Kristus. Tapi bani halak na porsaya haguguhon ni nebatado ay paluahkon dunia on. Kunjon talar bahasa antara hapentaron ni Jolma pakon hapentaron ni nebata luh tumang marlegan. Atape busubuton ta langadong pardumuan ni. Asipurini PHP babainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gati kita manangar kisah-kisah sukses na manubut kumbani nol gabe berhasil atau bani bahasa Inggris di gasti isobut zero to be hero to marlegan doai pakon ahana doma ihorcahon ne bata ibagas gulung taon alani terjadi do HP parbulah-bulahan i kuria Korin bani panorang icia. Alayna sada menempatkan dirini bahasa lubihan do hapentaron ni marimbang nalegan. Lubihan do habotohon ni marimbang nalegan. Terlebih ibagas naman jalohon Kristus gabe si paluah bani guluh. Jana ayam mambahen bani halak Yahudi lang tarjalo sidea anggo Kristus iparsilangkon. Halani lang sonai karakter ni si paluah. Langadong naboy patundukon, langadong naboy pakalahkon. Ay maase Apostel Paulus takas mambubay rosi manorangi uhur ni kuria Korintin. Asi ulang taruyon hubani pangarusyon hajahudiyon na si sonayay. Porini PHP ni Kristus mate bani hayo parsilang. Sino hagalekon atape kekalahan ni nebata ay. Tapi songon na isobut hata ni nebata nagabirigapan batta bani panorang sugot niya riyon. Na oto ni nuhur ni dunia on ipili nebata law pailakon na pinta. Parang ise na mangahap, na manganggap jana, na mga jampon hapentaron ni. Tapi anggo na bata, na oto
mangihut kon pikirin nu di dunia on, tapi aido ipilih ne bata laho pailahon na pentar. Arti ini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini pe bani sebagian halak bahkan buenan halak mangidah bahasa haotoon do anggo persaya hubani silang ni Kristus. Sasitong ni haotoon ibagas pangarusion ni dunia on, sasitong ni haotoon na ipake na batado ay laho pailahon na pentar. Halaniya halani porini petongon songon na kalah songon nagalek do ne bata marhitekon ni natarsilang Tuhan Yesus. Tapi sa sitong ni ay mahaguguhon ni ne bata law paluahkon hita. Halani ay maningon do labin margugug kita, maningon do lambin martengir niugur kita. Bahasa haguguhon ni ne bata, holong ni ne bata, jupah kita do ibagas silang ni Kristus. Jana porini pe dunion mangidah galek atape lang talup si paluah ikalahkon atape ipatunduk dunia on sa sitong ni sedo dunia on na patundukon Tuhan Yesus sangga iparsilangkon iya. Tapi nebata sihol patalarkon hubata bahasa nagalek mangingutkon pikiran ni dunia on, nagalek mangingutkon hapentaron ni dunia on, tapi nagalek aido ipilih ne bata laho pailahon nagugo. Artini ay maningon do hape isadari hita bahasa hajong-jonganta statusta sebagai halak pardosa saguguh aha pehita sa pentar aha pehita langadong naboy ibahen hita laho paluahkon hita kumbani uhuman ni dosanta. Jana sonaha pe gijang ni jabatanta, sonaha pe bagel ni habotohonta, bagas ni habotohonta, langboy ay mengubah status ta kumbani pardosaonta gabe halak nama pasing. Tapi haotoon mangihutkon pandangan ni dunia on, hagalekon mangihutkon pandangan ni dunia on, ibagas silang ni Kristus dohasa ipaubah na bata status ta inan si pardosa dohita gabe bangsa na pinapasing ni na bata. Halani ay porini sonape halak lahuman risay hapor sayon tagubani Tuhan Yesus maningon do hapeni ipake hita ay lambin patugukon hapor sayon ta bahasa silang ni Kristus do nadoma mangubah parguluhanta mangubah status ta pardosa hinan gabe anak na niay ni naibata. Halani ay tetap mahita ibagas malas niukur laho mangirikon Tuhan Yesus rossi makagulukon aha na narusukon ni Tuhan Yesus na iparentahkon ni si haguluh kononta si horja kononta ibagas parguluhan taon. Amen. Martonggo mahita ajari ham hanami tongtong Tuhan asi tetap hanami makawah manatap bani silangmu nado patalarhon bagal ni holongmu huban nami. Halani ay bapa ibagas ganu pargulmiton nami si ganu pari ase lambin ihapkon hanami tongon bahasa napentar mangihutkon dunia on sedo napentar ilobe-lobemu nagugoh mangihutkon dunia on sedo nagugoh ilobe-lobemu asipurini petongon Tuhan oto mangihutkon pandangan ni dunia on tapi na otodo ipake ham laho
pailahon halak na pentar mangihutkon dunia on. Galek mangihutkon dunia on aido ipakeham. Laho pailahon naguguh marhitehon mangihutkon dunia on. Halani ay ulang paturut ham hanami rayohan. Ulang paturut ham hanami tarlanglang. Laho makorjahon korja nama diar. Halani takas mabenami. Ibagas ganupan silayak-layakmu pasu-pasumu. Si holdo ipakeham hanami. Ase gabe pasu-pasu koma. Halani ay tetap ma sondang haliharon ni hatamuna mapasingin. Napatuguhkon pangarapan rosi hapor sayon nami hubamu. Bagas Kristus Yesus to nami celam rapakon tonggo namion. Amen. Oras patagadupan, papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ulang etek uhurta, anggo porinipe, pandangan ni duniaon. Nabuduh hita, halana mengirikon Tuhan Yesus. Ulang gabi mandoli hita, anggo halak nagalek do hita, mangihutkon pandangan dunion. Halani, tetap kita okut makorjahon titah ni Kristus. Halani, na oto mangihutkon dunion, aido na pentar ilobe-lobe ni nebata. Nagalek pangihutkon dunia on, aido na ipake nebata. Ase lambin talar tongon haguguhon ni nebata. Ito nga tongani dunia on. Salom.